Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kunanka wawki panikuna, ñuka willakpi chaskishkatami sinchita katikungichi. Ñuka willashka alli willayta katirashpa kawsashpaka kishpiringichikmi, mana kashpaka yanka krishkallawanmi sakiringichik. Kallari pachamantami ñuka chaskishkata kankunaman yachachirkani. Dios kishkachishkakunapi nishka shinallatakmi pambashka karka, kimsa punllapika kawsarirka. Ña kawsarishpaka Cefasmanraqmi rikurirka. Chayhipaka chunga ishkipura kaq yachakuqkunamanmi rikurirka. Chayhipaka shuk rikurillapimi 500 yalli kriqkunaman rikurirka. Payta rikuqkuna puramantaka achkakuna kawsakunraqmi. Mayqankunallami ña wañushkakuna. Paykunaman rikurishka hipaka Jacobomanmi rikurirka. Chayhipami willagrichun tukuy minqashkakunamanpish rikurirka. 1 Corintios 15:1-7 kama. Jacoboka Jesuspaq lawawkimi kan. Mesías wiñashka chay wasi ukullapitikmi wiñarka. Shinapish payka kallaripika mana krirkachu. Apu Jesucristo tukuy gentikuna allinishka, tukuy gentikuna chaskishka kayta kallarikpika paypaq familiapishmi tukuy gentikunapu ñawpanmantaka pakanata yuyarka kayta nishpa. Ashtawanpish Jesuspaq familiakunaka yuyita chingachishka shinami purikun niqta uyashpami wasimun pushana yuyi shamurkakuna. San Marcos 3:21. Apu Jesucristo kawsarishka hipaka Santiago manmi rikurirka. Chay tupanakuypimi Jacoboka tukuy horaspaq musukyarka shuktiyarka. Paykunaman rikurishka hipaka Jacobomanmi rikurirka. Chay hipami willagrichun tukuy minqashkakunamanpish rikurirka. 1 Corintios 15:7. Chaymanta wichimanka Jacoboka tukuy paypaq kawsaytami Jesusman kurka. Jacoboka ña mana shukharkaq shukarka. Ashtawanpish chaypaq randika Jerusalén iglesiapimi shuk pushaq kanamun chayarka. Kriqkunata pilarshina chariqkunaka Jacobowan, Cefaswan, Juanwanmi karkakuna. Paykunami Dios mana huyaypaq kaqpipish kuyashkallamanta chay ruranata ñukaman minqashkata rikushpaka ñukamanpish Bernabémanpish makita churarkakuna. Ñukanchikka mana Israelkunaman paykunaka charishka aychapunta karata fetichishkakunaman willashpa katingapaqmi shuklla yuyi tukunakushpa makita kunakurkanchik. Gálatas 2:9. Jacobo shinallatak imata runa kashkataka ñukanchikka mana ruytukushunchu Jesuspi kashkata manariq alli entendishpaka. Jesuswan ñukanchik tupanakushka tukuy ñukanchik riqsishkamanta yachashkamanta tukuytik chikan kaqpipish Jesuska ya Diospaq churi shinallatik kay mundopaq kishpichik kashkata mana rikuqpika ñukanchik kawsaykunaka mana musuyangachu. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.